angifuni ukwenza nesikhukhu wami nje uhlele upstairs uchophile la khona angazi makufuza ukuthi lithatha lengibeka kuphi angihlali kamnandi bahlali angihlali kamnandi imoshwe imvula sinabantwana bayesikolweni bahamba ngeenyawo whenever imvula ina it's a challenge abantwana bakhona ukuya ezikolweni imoto sinazo whenever une emergency koselile kani ukuthi sicela ukulungiselwa indlela but indlela nayisoloko ayilungi so asisazi ukuthi senzeni ngapha umakhelwane wami umgogo umuntu omdala uhlala awile la Spartans sanibingelela nonke babukele emakhaya lapho sikhona phansi emalahleni ezinambeni namhlanje sikhona laphana Ward 29 extension 6 sinaye omunye wezakhamuzi lamalahleni abacomplaina ngezi zimo zendlela yethu esinazo lana as you can see emva kwami lana kulo mama engimenaye unemoto uyiphakele ejardini igate lakhe yilo leli elincane yileli yana akakhona ukungena akakhona ukwenza lutho but then as 100 Spartans stay aspenayo namhlanje azonichazela wabukele antshele kahle ukuthi izimo zasemalahleni zihamba kanjani sawubona mama yebo njani sisaphila kunjani man sicela bese utshela ababukele emakhaya ukuthi uhlukumeza kangakanani ngalesimo lesikunaso because manje imoto ikhona but ayikhona ukuphuma ayikhona ukungena ungachaza mama sanibonani babukele emakhaya ayi thina la extension 6 siyahlukumezeka more especially imvula nayina because njengoba nibona indlela nje imoshwe imvula sinabantwana bayesikolweni bahamba ngeenyawo whenever imvula ina it's a challenge abantwana bakhona ukuya ezikolweni imoto sinazo whenever une emergency kose ubolt ekubeni unemoto sicelile kani ukuthi sicela ukulungiselwa indlela but indlela nayisoloko ayilungi so asisazi ukuthi senzeni ngapha umakhelwane wami umgogo umuntu omdala uhlala awile la asinalo usizo sikhalile sicelile usizo but sesibona ukuthi kusho ukuthi kahle hle sekusemandleni ethu ukuthi kose sizilungisele but year in year out nakufika isikhathi sama elections siyavote manje thina asazi ukuthi ama vote asinceda ngani ngoba siyahlupheka kunje akusisimo esiright abantwana badlala some other time ubathola badlala kulama bridge bastuck abantwana la siyothola abantwana ngelinye ilanga bafile bafelela ema bridge manje siyazibuza ukuthi thina kanti umasipala usinceda ngani thina sibantu bala extension 6 manje make ngicela ukubuza ngabe le ndawo nje njengoba inje sineminyaka ingakana emingaki mhlambe kuso la sesina 2 years kunje 2 years kunje yebo kodwa kunomasipala umasipala wasemalahleni niyabona kwenzakalani baphathi bethu so imoto le njengoba iphake la shothi una 2 years uyiphakile ngakhona na 2 years imoto ingasebenzi isimo esibi kakhulu sathemba ukuthi bayezwa bekuzwile futhi ubatshela izikhalazo zakho ubatshela ukuthi inhlumeza kangakanani nathi si 100 Spartans sizama ukuthi at least sibabonise ukuthi cha asithathe side right wrong egcineni abantu mababeke endaweni kumele babe ne-access to their houses abantu kumele bangastruggleish ukungena ukhona umasipala lezi akusizo izimo ekumele siphile ngaphansi kwazo 100 Spartans simthanda nonke emakhaya lapho sime khona lana nomakhelwane ngapha kuhlala ugogo ngapha ugogo una how many years manje iminyaka ngobhekile ungekho sure 65 years unfortunately babukele emakhaya ugogo akekho namhlanje but then now umuzi kagogo ugogo kuze akuna enye entrance ugogo kumele andlule la angena kwakhe angazi ugogo ona 65 years plus mana 65 years uyongena kuphi lana yiso isimo esibhekene naso emalahleni masipala wethu asazi ukuthi ndophi niyasibona na 100 Spartans sanibingelela futhi nonke ababukele emakhaya sisekhona extension 6 eWitbank emalahleni ezinambeni eWard 29 lapho sihamba khona nosisinothando uyakhala uthi masipala ngabe uyangibona na ngabe uyabona isimo engiphila ngaphansi kwaso na because manje kunamapeni asibonisako bafowethu lana nonke thiwa umasipala womthetho wamukela kusaveyiwe lana but isimo aphila ngaphansi kwaso sinzima kakhulu kunamanzi uthi mayelele ebusuku angathima kunemvula ukuthi kuzosa indlu yakhe isekhona na mamnothando kodwa ngakhuluma kakhulu ngicela ukuthi bese ubingela nababukele emakhaya ubatshele ukuthi uphila ngaphansi kwesimo siphi sanibonani babukele emakhaya nani bahlali khona bahlali ngisho sinothando umama nothando nesitandi impumelelo
Station 6 Yes. Bank. Yes. Angihlali kamnandi, malina izulu njalo, izulu liyabaleka, ngisabe ngihlale ukuthi phambili nasemuva amanzi ayagijima. Yes. Angikhoni ukwenza ngisho umkhukhu wami nje uhlele upstairs uchophile la khona. Yes. Angazi makufika izulu ukuthi lithatha lengibeka kuphi. Yes. Angihlali kamnandi bahlali, angihlali Yes. kamnandi. Ngicela nibone iplan. Umasipala ubona iplan. Masipalana anibonele iplan. La nikhona angisimnandi nazi. Vele makuna izulu vele noma umoya kunomoya because umkhukhu wami sohleli upstairs la kuhleli khona. Use upstairs phansi Angisazi umhlabathi. ukwenzakalani masipala. Yes. Ngicela ungibonele iplan. Siyawubona amapeni kuthiwa basaveyiwe nali ipeni la emva ukuthi liye nalaphana but bakubeke endaweni enjani inkinga yileyo masipala like basaveyile nama Basaveyile. nini Yabo in February 24, 25 isobe basaveyile. ngawuphi unyaka This year. Yeah. No, njengoba basavile it means baseza ngoba into azivele zenzeke you understand but mangabe basavile this year kuyasho ukuthi something izokwenzeka but then still lokho akusho ukuthi akumelanga badonse izinyawo kumele kuhlezi umuntu lana masipala waseMalahleni siyathemba niyabona ukwenzakalani lapho libeke khona abantu akusiyo indawo right abekho happy akukhuluma ama-Spartans abantu abekho happy bayakhalaza nangomunye wabo enimbekile uyakhala sathemba ukuthi ma-leader wethu baholi bethu baphathi bethu niyasibona isimo umuntu omnyama aphila ngaphansi kwaso nikhumbule sina more than 30 years of democracy but lokho akusho ukuthi kumele siphile ngaphansi kwesimo esinje usho ngabe manje yonke into seyilungile momnuthando bakuzwile sathemba Ngiyacabanga bangizwile. Bazobuya bazongisiza Basho njalo but manje malina so izulu mina ngihlala kuSolanga because bathi bayeza bazolungisa because ngibabuzile mababhizi basavela ukuthi ngisavela la kusokhona khona bathi isazobuya omunye uphethe kwamasipala azobheka azokhula indlela but indlela engifulelayo mina la ngihlala khona emgodini angazi ngibika kuphi usemgodini kumanje izikirimiris ziyawa amapipe ahamba phezulu izinyoka nje kuseMalahleni kodwa kusePolscity siyavota njalo bathi basilungisela bathi la sihlala khona si-happy especially mina ngikhulumela abanye ngikhuluma ngawo straight ukuthi mina vele ngisi-happy la ngihlala khona yes mala ngithize endaweni yami mala ngisi-happy no zigodi ezigcwele la ejardini lami ngathi uyamayina ngathi usemayini lana kodwa siyathemba ukuthi abaholi bethu bayibona inkinga and bazophinde bayi-address bayi-attende futhi because umuntu omnyama kumele angaphinde ahlalele isimo lesi after iminyaka eminingi kanje sikudemocracy 100 Spartans sinithanda nonke emakhaya dem salute